Kynduh Township, Shiva-Jot, ane po car. Sini bon haki kena pulih biasa. Sini punya guru itu jadi pendewo kalau macam kapan best man untuk kena pulih. It's like economy for students. It is a safe place for students. So it's so nice. It's looking good. This is also it's very safety for students. So whenever you come this side, you can come and stay here. Marwa sini kasyet buat bisni kami eshabar jamanta janmir ami untet ne kakanat di kayu ne kakanat kena deka pak kabaki kena polis ne kijuan ban yakno perlak lese ki badan semua kijuan sangkai ne ngar kena deka hajan gabating masak mga kita khamat kena kata-kata habani ki Samla pule ngelek sa shabar sai nimdai banrong than ki kenjong kenong kan surat nama baki Jaka sine ki yang kilong senda nang ipej I kembaki sok abang yaj tambah nang ila rum sekenong kendong ila banja ro mang I kawai kan neus pamane man step ro ba Wei Samla kasih mah kentai nampak jantia, macam bau Samla jadi rasa dah kabar bagi tu ki KSU ki mana banlap iki hendai dah kaji ngarap janti pulit ki la lap iki nanti kadang nyumdai ban pelik rumah sang rumah sejak kaki wei lada film tip hendai telak ja artan long di bahusian long di basian kum gibsen jam not kum paruh. This is apa kamera je nah.